Chinese President Xi Jinping hi nalam ke Halloween anamang tain akinai pi a royal politician hojong aban banin tha in ahung tau tawin hi abang loi chu hunamin resign akibol sa ovin sepai lam kailin ta Jinping to ke hotheya aki khut zo pi hojong ato nawa kon aki haisa a hilole aki chum koi do amin hi General He Weidong kitipa CMC Vice Chairman pa hin General Mio Ho kitipa ahin General Chief of Political Workle General Lin Xiangjiang kitipa ahin Eastern Theater Command na Commander pa ahin PLA Rocket Force and Western Theater Command teni zauna in Xi Jinping adinga kita ata to hompi zo si abon chain ato nawa kun aki haisaun akila do agam tawin hi July 6, 2025 ni chun 17 BRICS summit chu Brazil Rio de Janeiro muna ana umine hi ahin la hi chikin go na chun Xi Jinping hi ama anazaw ta puin hi chikin avet sa akat umte ding ahin aji chu masanga jong Xi Jinping hin hi BRICS summit kiti ho hi anazaw lo na khalo hi la hi chi thu hi akisial gu thu su jong ahi de point May 21, 2025 ni chu Xi Jinping adinga media maya akimuna anukha pen anahitain hichinia ko na chun ni som le ni sung hi na again alam ki Halloween anamang hiljing tai na hi hichi China gam thu sima dinga jong kum som la ni sunga Xi Jinping in submit azawlo na masapen hiding hi China mainstream media ho jong a president pau Xi Jinping amin pha anaw jong tapuin Hetman Loka May 21 ako na June 5 ka sunga zapi masanga hitia amandel jing hin do na tamta hin sim doi na hi iti chung China gamsung pumpi in June 3 niya Belarusian President Alexander Lukashenko kitipain aga kimupi chana chun hoi machain akimu do pui na hi ahile President Alexander Lukashenko in akimupi zoa press conference anei zo hana ko na chun hichi kidang ta agay na lam ki helawa aman na chu lam chom khanin ahungging do kit ta na hi hiti chun President Xi Jinping chu a presidential residence umlowin in chombe eniaw cha khara hi hichi muna chu official meeting i mahojong anei paihan ahi dan ana sei doi na hi President Alexander Lukashenko na sein gamdang president khatto nading muna kisim government in PA hilawa in chombe niaw cha khara meeting kineina hichi vanoi khangthu sima ama sapen jong hinti ati ni hi hichi ki mutu na hona jang chun government officer ho ahin paule do ding mi ho ahin President Xi Jinping din PG le ama vengbit le akom avela PG ho khat cha jong azaw pui na hi ahile hiachun President Alexander Lukashenko chun President Xi Jinping ta sa asam dan chu ahin mudo tain meeting anei sung honjo si ajong chun President Xi Jinping chu thachol he danin akilangin amai so le chan ho chu ima lunglut na anei lo hil danin akilangin hi ahile hi ka la chun Chinese media outlet People's News kitite chun Xi Jinping hi hatain adammo in heart attack izan hamjong anei ahi ti in thusu ahin bol tawin hi ahin la hi thu chu Economic Times te in demna anei kinun Xi Jinping hi dammo ahi point Chinese President Lui anahi Hu Jintao hin China gamsung hi ahin lon bu koncha ahin Xi Jinping vai hopna ahin su hla ding koncha ahi tajea chutia hi thil su ahi atiwin hi ahile hoi chi pen zo chu di ding hitam abanin anavel haute ahile May 21 akona June 3 ki ka Chinese Communist Party CCP hon ginchat lo thille ekin ho ahin bol do na ho thil su ho ivet le athu dan hi lungdon che jing na hi hichi thil angai lo izat ham anasu ho la chun ama sapenin achi sa kumsom gup lagup sunga ahin chi pi ule ahin ju chu ahile gamdang mi lamkai hungji ho hin Beijing Grand Hola hi Chinese President akimu pi chi jiwa hi in hinla May 21 ni zo chun hichi gamdang lamkai milal hung ho chu CCP lamkai ho thunei na in Grand Hall chun President Xi Jinping zawlo na in anakimu pi ni hi abanin CCP ho chun lamkai lin ho dinga hasi meeting anei jiu pen chu achi hla sa on ahin la May 2025 meeting pa chu ana cancel ta wi ni hi hichi thu ahin ginmo na thei khat hung do in Chinese Communist Party ho ake ho masat now report leak khat chun President Xi Jinping President ahina akuna ka hla ding thu ase veti thu he ki mui na hi
ahile hi chi meeting zo zowa chu Xi Jinping chu again nalam ki helawa mangjing hiding ham chele iti dana Chinese Communist Party meeting ding chu cancel ki bol thei hiding ham ti hi athumna achun May 2025 masanga Chinese newspaper People's Daily ki tite news front page a chu ivetle Xi Jinping lim hi linta newspaper ape masapena chu ata da o mu thei a hi in hi news so abol siwa thon lowa abol khat chu hi ahin la June tha edition pena ko na chun ama lim chu anakila do ta in kum som lani sung ahin vai hom sunga ama sapen din People's Daily News 10 Xi Jinping lim a hi in ama phatna ho a hi in imacha ahin post po win a hi chubanin Chinese state media ho akonin tu nai cha achun Xi Jinping le Donald Trump ki ka a ki ho naw khat ahin posun chia chun Xi Jinping apan mun title chu ahin hap tha puin khonungin avelin asudi ki duwin hi hichi tabang su hil na hi China gama dinga hi ki kha ta hi in hichi hin avet sa chu Xi Jinping hin athanei na hi ichan hama aman sa hi ta dingin gin cha au min hi chuzong le Xi hin bodyguard jong anei hloma ma ta in apa than mun jong chu gamsung mi pia dinga mun poimo ta hi tia akibol phat na ho jong aki hai san tai ti in report aki mui na hi abana ali chan na le thil ki dang pen hung thung khat cha hi le Xi Jinping adinga atop politician le gamle nam ngailu lam kai anei ho jong dan di lo ta in ato na wa kon hai sa he ta we hi ichi hol aga he thei pen cha hi le General Xu Qileng Chinese Central Military Vice Chairman le Army Chief pa chu a hi in tu hin ama hi athita na hi Chinese media ho chon official ta in ama hi heart attack ji a thi hidanin a hin sayum hin la ichi thu hin Xi Jinping political vai hom dan chunga do na izan ham a hin sim doi na hi Chinese journalist Anahi Luisa Sao Lanjian chun Twitter a Xu thina ji chu a hin sei doin Chinese military sunga boina ho pressure heart be se je a hichi chun alung thim ha ta ato kha a thi a hi ati na hi Xu chu Xi Jinping president hi na vai hom na sunga dinga in pi khom banga ding det chet khat a hin political lam thip na nei ho ta sandanin ama tabang miching ta khat apan muna kon hai sa ki ti hi President Xi Jinping su nim na dinga ki bol hi te ding hi ati win hi Xu se chu tabang to a hi puin Xi Jinping adinga akisun pile alanga pang lam kai lin ta ho ga he thei dinga hi wei dang hin niao huwa hin Jen Jon Sang ti ho jong ato amun wa kon la hla a hi bin report abanga ki mudanin am ho chu Xi Jinping bangbang kidang ta lagang ta thiu a hi tai ti in Chinese state media hon jong mi chunga len te anago win hi hichi hi Chinese Communist Party sunga thubui lin ta hidinga ta san na proof lin ta hin a government sunglanga hi lam kai dan di loham thanei ding ki chuna ham a hi lo le political lampi chom a hin zui na diu lampi ki hong hiding ham ti hi lungdon ta kha hi a hin la hi chitabang hi China gam sunga anasu jing sa jong a hi in lungdon dibi ase wang hidi lo hi China's Development Research Center a researcher anahi Jennifer Zheng tua USBS a journalist a hitain ama in tu nai cha anasu do report khara chun Xi Jinping chunga thil hunglong hi masanga anasu khalo lai hil thil a hi pui ati ne hi aji chu China gam vai pu ho jo se hin awai hop naw phat ki chai kun lam le hin etabang hi anatu jingo a hi in Chinese Communist Party hin alam kai ho hi hetman loka apan muna kun ala do kiu se a hi puin political lama amin thanna jong asu ni mowa zapi maya akimu sa aji lo hi hichitabang chen hi Chinese President Lui Hua Gofeng chungin jong anasuin ama hin Deng Xiaoping economic reform chu anado dal ja chuta cha anabol hi Chinese Communist Party ten ha ta atoso zalun Deng chun Hua Gofeng chu 1978 kuma konin aning lamin ahin doin zapila akila anading ho asu hlomin political lama athunei na jong asunimin ama chu mi het thei ahong hi ka sen chuti in anabolin hi ahong thung kum thum sunga chun Hua Gofeng chu occasionally a kin kiman na ho bawa atha ding aki phalin kum thum zo nongin hunamin apan muna konin retire a hi sa tawin hi vet sa anadang khat cha hele Chinese Premier Li Keqiang 2023 change China Prime Minister anahi pa cha hi ama hi a hi le open economy ana support je a Xi Jinping in party akon anano do a hi in list chu zapi anga akila ading anaki phalta point hi jongle thlagup sung chu ato umun anatong zom na lai ne hi a hin la Xi Jinping case wang hi achom zemin aji chu Xi Jinping hi athi chana dinga president hi dinga min
anamu a hitain na nagim nei ta le thina bowin president a hi na le athunei na akon asu hla thei dinga hi anagelo hi ai le chi hetman loka akisial mangjeng na ji hi damona na sata anei nga ma hedem ti hi do na len ta khara hong hikitan report abanga ki mudanin Xi Jinping adam mo phara president in aum namun chu ada hla dinga hunama kino a hi akiti na hi June 8 nia New York Post article khanin a seidanin Xi Jinping adam mo na in August 2025 ha Chinese Communist Party meeting na aki resign ding ta asan aum dan jong asain hichitabang chada chun People's Daily News ten jong thusu a hin bol kinun chuti lowin adang thusu channel tampi in jong chutabang kibang thimthimin Xi Jinping hi dammona na sata nei a hi tin claim a hin bol ne hi kham thu sim chi dana ivet le hichithil so hi Chinese president ho China thang pi danin akilang tain New York Times te report a ki mudanin China gama anavai pu min thang Deng Xiaoping chu adamo phara chun zapila akimulo na te ding ha ta anangai tuun tua Xi Jinping abol naw tabang chenin anabolun hi ahin la June 8 nia limla khat na chun General Xu William na chun Xi Jinping hi anazawen ata sa na ima umlo damsel dan ta ina kimukinin hi Russian based news report akon kimudanin Xi hin heart attack tampi ve anei hitain stroke zong anei hidanin report zong akimukinin hi chuti hi le chi a general pa William nakina chu damsela atu le akai le ding a hilo le wheelchair be azong tawlawa hong thei ki ding ham ti hi chi ho ji hin Xi Jinping hi ni som la ni sungjen cho dammona anei ja hong thado lo hidin ta sanam poi ne hi hi fake news sam a hilo le Chinese te propaganda khat zo wang hi te ding hi ahin la China gam vai pu hial ding angai tu hin ti ta san aum na hi adi pen hidingin ahong kilang do tan koin ahin hial ding a hidem chu jong le ipja a hial go no a hidem ti hi do na lin pen khara he kin ne hi 2013 kumchun Xi Jinping hi China president asagi chan ahong hi in ahin ama president hong hi do na hi adang ho ato aki khile ji na hi agam vai ahin hop pat in agam ki vai hom na di lo le a hoi lo ho asim phain agam pumpi ama thane na nuin akoi ngalen hi vet sa anain Deng Xiaoping phat lai chan na chun Chinese president ho hin a government sunga thula ana lin ta ho la ding a hi ting le elite committee ho to anaki thuja tu te ji a hi in hechi committee ho chu Xi Jinping hin anasu hain China gam thane na chi dan chu a hin khial doi ni hi ho India Prime Minister le a cabinet ho bangbanga aneyu the Politburo Standing Committee ki ho hi president le adang lamkai lin chi mi gup zauna a kisim a hin ama ho si hi agam sunga thunei chi a hin banun Xi Jinping hin ama ho si hi ama adinga ki ta pangdinga atasot jingding tia hi committee sunga panmun poimo chi api kina hi Chinese army chunga thunei na zo si channa dingin Xi Jinping in ama loyalist hol a Xu Qiliang chu Central Military Commission a vice chairman in apan sa en ama hin China Communist gam China army chunga thunei na zo si apo a command abo le hi hichichun Xi Jinping adingin panhoi ta la na thei lampi I chanham asim pi in ahin Xu athi chu ama dingin alo sak na lin ta khanin apangin hi ahile Xi Jinping in abana atuk ki chahile Chinese Central Committee a hi in hi India state government to kibang thim a hi in member jani leli se anayun ama ho chu alhang pia minister le provincial lamkai China gam munchum veng tu ho a hi win hi BBC te report a ki mudanin Xi Jinping in hi minister le deputies ho mi zakhala som se gi hi party dan juilo ji le ne gu cha gu ho je in song pulin akhumi ki ti ne hi hi provincial governor reng milin milal ta mi zakhala som se gi jen zan khat ka sunga sungkul aban kum jeng hin Xi Jinping dingin Chinese Communist Party sunga galmi tampi akisim do nan apang bep tai ne hi report abanga ki mudanin hi chi hola achun abang chu atha pai jong au mi ti na ki sein hi jong le a hi chet wang chu a ki hedo pui na hi agam vai hom na masa kum nga sunga chun Xi Jinping hin Chinese Communist Party officials mi 1.3 million hi ama policy support abolo jiun ato nawa kunin a hai sai na hi avai hom phat sunga hin Chinese military a hin media lam a hin chule parliament lam jong zaw na in ama tha su hat be na dingin amun munin ama mi anaki koi su ke ne hi hije chun ama hi anop le da ki banga president of everything tia hi
China gam sunga department zo si hi ta asa ta hi hen lang a hi lo le athu a hi zong le ana control jing a hi ai le hiti chun Xi Jinping hin China gam sung hi athu noin ana koin hi zong le ama vai hom na akuna hata a ki hi do na a turning point chu 2022 kuma ama sanga ana pangmasa a hi lo le ana masa thu le la he joding jong hi former Chinese president Hu Jintao chu Chinese Communist Party meeting namuna live media masang ta ana su umol phawa expel ana bola ko na chun ahung thung tai na hi Chinese media ho chun Hu Jintao chu adam mo na ji a apan muna kun ki hai sa hi ativin hi chi chu ga thula thei je wang chu hi tho hi aji chu hi chitil so masang jing a jong chu Hu Jintao chun a file cho jing jong chu akoma akitho piding puma anavet hla aji a hi tan mu the hi hi Xi Jinping adinga chance phai ta ana hi in aji chu Hu Jintao chu lamkai thalom mai hilo a hi in former Chinese president le Chinese Communist Party sunga tunpai kiti youth league faction tia jong ki he ama hodinga chu alam kai paw a hi in hi chun Hu Jintao chun political faction na sata khat asim do a hi Hu Jintao asu mol phone ji chun Xi Jinping hin lam kai melma khat se asim do pu in ama to sot ho zo si dinga melma in apang do ta in tunpai group kiti ho Hu Jintao pha laya kun anamin chi le tha hat mama ho le anung zui ho zo se ki ka in kitu mo na ding lin ta a hin bol do khata in hi tunpai ho ideology chu a hi le ama ho hin centralized power chu hat a thetwa China gam ki khialna athun thei na ding lampia panding ti hi Xi Jinping in Chinese Communist Party le PLA sunga members ho ahin ban khel phan in Hu Jintao le tunpai ho chun athil bol dei lo vet sanan ki phinna ahin pando tawin hi ai le June 2025 a chu Xi Jinping thanei na chu ha ta in anim thasu jeng ta in hi ji chun media ho masanga konin akikang sen chuti chun ginchat lo ta report zat chun chum ahung ging do pan tai na hi global outlet New York Post le Japan Forward kiti hon Hu Jintao le adang veteran lam kai hoin hichi agam sung thil su ho zo se hi anung lama kun amahon a control zo ke o a hitai ti in report a hin bol ta win hi Xi Jinping in anei a general tha ta ho jong chu Hu Jintao mi hon apan munu a khial gam ta wen Xi Jinping apa than mun thupi ta akibol na jong chu akila do tai ti in report akimu in hichi hi Hu Jintao in agu a khuba ala hile akilom the jeng ta na hi Xi Jinping umlo ka ala achun bom na sata banga agam sung ka se thei ding khat anaso kinin Hu Jintao le akiloi pi ho chun Chinese Communist Party headquarter ading in le kha thot anasol kinun iche chana mo hin thang phung ta en chona ana semun Xi Jinping ama hi na le agam le nam sung vai hom na le economy lama avai hom dan hin China gam hi ha ta in hi isu sa e ti in ana seyun hiji acho gang ta Chinese Communist Party ho in pan ahin la ngal de winjong team na anei ni hi ichita bang thang phong ta ki chau na hi China gam khang thu sima dinga ki khat ta hin hiji hin kolgil na lampang thep na nei mi ho chun hi chi hi agam vai hom na le vai hom dan hu ki khial na ding khat hin ti in ana sayu ni hi a hi le Xi Jinping hi koi penin a hin khial ta dem ama hin khial ding hi mi na sata ta min tampi ahung kilangin ama sa penin former Chinese Communist Party top officers le technocrat 2018 kuma kona Politburo Standing Committee member zong anahi Wang Yang kitipa hi ga min pha te khara hi ama hi 2022 kuma chu Xi Jinping hin abol theina dang ho zong velawa hunama retire anaki bol sa hi ama hi Xi Jinping bana dinga president ki hlen na dinga potential le senior pen zong a hi in report a ki mudanin Wang Yang hi chia dinga hi hung ki le du do mai the hi tin a sayo na hi ani na ading in Hu Chunhua a hi in ama hi tunpai group lam kai hat ta le Hu Jintao to ki sa thei ta khat hi ki da hi 2018 chana chun China Prime Minister Hung Hidinga gin chana na hi in a hin la Xi Jinping in candidate list la akona chu ama hi anala ado a hi chun Hu Jintao chu 2022 Congress a chu su mol phawa sa alo ki da hi ahile Xi Jinping bol theina le tha na hi akhi su tain Hu Chunhua kitipa min hi ha ta in ahung ki thang ki tai na hi 2022 kuma alo hin na ho akona chun ama hi Xi Jinping bana president hung hi thei a hi internal politics le governance lama thip na nei a hi in chuzong le Hu Jintao ko na jong full support amu ki je hin president din mun te thei dinga lom ta khala hi athum na
General Sang Youxia kitipa hi China's top military officer hola khatle Central Military Commission adinga vice chairman hi hi ama hi Xi Jinping to ki jopna nei hi jongle sorso akona ki mudanin ama hin China gam thanei na hi akhuda atu hi in hi je hin Xi Jinping zawa president te dinga thinna nei ta kha hi akiti na hi dictatorship a ki vai hom na gam ho hi alu tingle mi kha se thu a hi ji point a system pumpi puma hi su ji a hi chija hi Xi Jinping hi paido a aw monga hi le China hi kun a hin lam kai dem ti jing se hi do na ding a hi point ipilam panga hi China hi hung ki vai hom diu ham ti jong hi gel lo thailo kha hi hi China gam boina hi chamna to thun ahung che to dem a hi lo le kina akibawna asunglama hi kigalna ding ki selgu ho hitam ti ho jong hi gel lo thailo kha hi kinin Chinese media hon la government in adei hobo ata lang jibin amipi in ipi adei ham ti ata do kha lo jiun thuta le thu se hi iti het hending hitam ti hi aha asama ma ji ne hi Chinese President Xi Jinping thu abuina hi phar sot lawa hung ki hedo pai tho ding a hin ichika acho apha choina nga mai diu hi dunia ding in hi chanchu hi indin thu ahung so dung zuya aban update in a ball kit diu hi na bonun stay safe and stay blessed.